Machiegni kendo Jood bura mawuok e kaunti ma Baringo koro riwo lwedo kendo mako chung' motegno mar kwedo lweny mosebedo kadhi nyime e tong' mar Baringo North kod kar chung' od bura ma Tiaty. Lweny ma kamano osemiyo ji 5 owito ngimagi e thuolo ma jumbe 2. Jood burago kotelnegi kod Musa Sirma kaachiel kod Joseph Makilap omedo jiwo okenge mag nyayo kwe ka gidwaro mondo mi piny owacho odonjre matieko kweth duto mag njore manie alworano. Mimi naunga mkono tukue na amani na tukue na disarmament proper. Disarmament ya kufukuza mkora mpaka Shimo. Na bunduki itolewe. Bunduki zote hii ya North Rift yote, hata kama kuna bunduki kwangu au mahali popote ya illegal firearm, chukua serikali. NBR yetu hatutakubali tena wasumbuliwe. Kama NBR moja iko na makosa, huyu akabiliwe na makosa. Kama mimi niko na makosa, nikabiliwe na makosa. Let us not profile communities. Let us not profile the people who actually protect the communities. Ndio ng'ombe ilale na mbuzi isiende. We need NBR 24/7. Mkora yeyote anayoiva ng'ombe, hiyo wewe mwenyewe utabeba mzigo yako. Mimi siwezi kukutetea. Na ukipatikana na risasi, sauri yako. Sisi hatutaki tena mwizi. Na yeyote ambayo anaye ng'ombe, mbuzi ya uwizi, rudisha vitu ya watu. Mimi nataka ita leadership ya Baringo yote, kuanzia MCAs mpaka members of parliament, tukuje tukae chini tujue kwa nini tuko na hii shida na tutakaa na hii shida mpaka lini, au mumeamua kukua tu na tabu. Joyal buche adeka moting'o Charles Karioki, Lawrence Mugambi kod Bahati Wamuye owal mar winjo bura mar kwedo